Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Selamat malam, semoga salam sejahtera. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir batin sehingga dapat melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari yang bermanfaat. Kembali lagi di channel Ali Bewok yang senantiasa menyajikan proses latihan PSHT rutin. Alhamdulillah, siswanya tetap semangat latihan. Ikuti terus proses latihan PSHT di Rayon Bunga Terate. Semoga bermanfaat. Allah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini proses pemanasan sebelum latihan inti, di mana latihan inti itu mengulas materi 6 jurus, 6 dasar, 6 masal, jurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berdoa udah. Berdoa dulu. Ini di atas dong. Di atas dong. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru pendek banyak aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3,
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, turun. Ya, terus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tutupnya kemana, Bang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan.